kapusonan dari Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Sioni Pineda, Ramoncito Reyes. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo ding special intention dari Mr. and Mrs. Ferdinand and Irene Tahonera and family. Para ka rin kapatid tamo yung nabye, manalangin tamo para king alangangang kapainawan dari Pacifico Gonzales, Florencio Yap, Chofilo Dumandan, Pacifico and Benita Santos, kambedering sa Blancaladua, King Purgatorio. King lagyo ng ipa, ang po aning anak, ang po aning banal na Espiritu. Amen. Ing Diyos, tapat iya, at mitmu kamulog, lunos at pamakidamayan. Ing anak ng Yesus, kapilanman, eyawa at ali, kaya parati yang wa King Diyos. Kitiying sangkan nung bakit sasabihan tayong kaya katang tango King Diyos, kapamilatan ng Jesus.
ing kapayapana at sikanan ning Ginoo manatili kay kayungan. At kekan timurin. Manalangin tamo. O Dios ning biye at ibpa ning pakalulu, pagnasan mong maging malaya ring sablamong tawan, at mibiye-biye anting banal mong balayan, kaniting panahon ning Kwaresma, ipanalangin mi keko, kalagan mo kami king buklod ning maymut ming nasa, king dangalan at upaya, king pibandyan at kuswelo. Ipayabot mong mibiye-biye kami, king biyening anak mo, king pamanyuyo karing kaparaming tao, at king pamiparangal keka, o Diyos mi, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Joel. Oneng agyang ngeni, nga naning Ginoo, sumisi kayo at nagbalik loob ka na ako, kimabilog yung puso, at kayabe ning pamagayuno, kayak kayo ampon lungkot. At gabakan din puso yu, at aliwayang imalan nyo. Magbalik kayo king Ginong kaya kon Diyos, maganakayat mitmuking lunos, mapibabataya at tutuparan na sa belang pangako na. Manatili ang mamatawad kapilanman at ebiyasang mamarusa. Siguro yung Ginong kaya kon Diyos, mikadwan niya loob, at kaya bening dakalapupol, yung bendisyon na kaya kayo ibiyena. Kanita iayon ko king Ginoo, alak ang pong binutin. Tsupan niya yung trumpeta, kimbabo ng bundok ng Sion. Iyutos yung pamagayuno, at mahus kayong pulong. Tipunan niyong miyabi-yabi ring memalen, isadyala para king banal na kapulungan. Makatuwa kaya kayo lang ausan, anak kaya kayo lang tipunan, pati na ring sususumbingot. Agyang ding bayong miyasawa, lakwandala ring balera, at sukat ing datang la. Ding pari king Ginoo susuyo, pilataning altar, at ning pasbul ning templo. Pabrel lang tumangis at manalangin. Ginoo, malunos ka king kekang balen, ay emo'y paintulot, ingin sultwanda kami, at kailyan, ding aliwang bansa, king kapamilataning karelang pamagsalita. Nuya ka rin kaya kong Diyos. Kay bat ing Ginoo, pakit siyang masabal kimbansana, karing memalen na malunos siya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, malunos ka kako, ulining alang kupas alugod mo, ulining maragula lunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan, linisan mo yung sablang kakong karinatan, at patawaran mo kakong kasalanan.
Balo ko lang kakong kakulangan at din kakong kasalanan. Parati lang at yuking kakong kaisipan. Mikasala ko laban keka, bukod mong keka kong mikasala. Depat ko itang emayat kingarapan mo, inya matulid ing atulan mo ko. Gawan ming malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibayo ming pilubluban ko, at katapatan ibiyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, lalako ka ko ing espiritu mong benal. Ibalik me kako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto kinsablang kaburian mo. O Ginu, saupan mo kong magsalita at idalit ko ing kapurian keka. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, at yu kami keti bilang pekakatawa ng Kristo. Ing Diyos ya na mismo ing mamaus ke kayo, king kapamilatan mi, alang-alang kang Kristo, makikasundo kayo king Diyos. Eya mi kasalay Kristo, dapot alang-alang king kekatamong ikakayap, tinuring neng makasalanan ng Diyos, ban kaya bena, maging banal tamo arapanan ng Diyos, king kapamilatano. Anti na ning kayabe kami king obra na ng Diyos, ipakisabi ming mayap ke kayo, king eyo sa payalan kabaldugan, ing grasya at ing gapyo keya, ulinging Diyos sa sabyana. Pekiramdaman da ka king oras akarapat dapat kanako, sew panda ka king aldoning kaligtasan. Makiramdam kayo, ngeni na ing oras akarapat dapat, ngeni na ingaldoning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko.
Ibalik me kako itang tulang bungan na ning pamagligtas mo. Ingin manatili kaya kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus nga nakaringkay ang alagad, ingatan yung eyo pagparangalan arap ning balen, ing nanumang dapat yung kabanalan, para mayawos lapansin ke kayo ring tao. Uling nung makanyan, ala kayong panayanayan pang ablas, kingib payong atsubanwa. Inyanong maglimus kayo king taong pakakalulu, eyo napanyabyan po. Makanyaning daraptan daring hipokrita, karing sinagoga, at karing dalan. Daraptan dayti, balang tanggap kapurian karing tao, ing katutwan sasabihan ko kaya kayo, tinggap da naketi pa, ing karelang ablas. Nung maglimos kayo, daptan nyo itasan ng enabalo, agyang ing matalik yung diling kakaluguran, ban manatiling makalihim. Ablasana na kayo ning ipayong atsubanwo, king lihim, manakit king daraptan nyo. Nung manalangin kayo, ayo lapakyapusan ding hipokrita. Maburilang makatalakad manalangin karing sinagoga at karing sulok dalan ban kanita pakit lamo karing tao. Ing katutwan sasabihan ko kaya kayo, tinggap da naketi pa ing ablas da. Nung manalangin kayo, isaraye ing pasbul, at manalangin kayo kingib payong mayayakit. Ingib payong king lihim manakit king ke kayong daraptan, ablasan na kayo. Ayo lapakyapusan ding hipokrita neng mag-ayuno kayo. Papakit da ing makalunos la itsura, ban kanita abalu da ring tao, king mag-ayuno la. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, tinggap da naketi pa, ing karelang ablas. Manimo kayo, at manyukle, neng mag-ayuno kayo. Ban kanito, era abalo ring tao, king mag-ayuno kayo, nunemo ingib payong king lihim manakit. At ingib payong manakit king ke kayong daraptan, ablasana kayo. Iting mayap ng balita, ning kekat ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kay ba't ko pong binindisyon po at itang abu ay ba't kareng melanging palaspas. Kurusanda kayo,
king kanuan. Kurus ng Jesus. At iti tandane ning kekatamong pangatao. Itang krus ginamit ingabo. Mayayakit ka rin king metong atanda nung ninuyita mo. Melalang tamo king kamatayan at tao tamong lelangan para king kaligtasan o itihita mo. Persons of death and persons of redemption. Sasabihan ko po to, o sasabihan mi po, sabihan ko mong minsan po to. Ganakan mo o tao, king alikabok ka. At king alikabok, may bali ka. Sasabihan, no? Iba dya king banal na kasulatan, alikabok ka. Alikabok ko. Ibat ko kayong alikabok. Alikabok kong mela lang. Alikabok, may bali ka. Ing larawan na ning alikabok o kaya abo. Kung ikalat tamo yun ng abo ngayon nilang pamilya kayong alikabok. Larawan ni ning mabilog tamong pangatao ing alikabok. Alimu party na ni kakatamong pangatao, alikabok ya ali. Ing buo tamong pangatao o ing buo tamong identity, alikabok. Ing tao, alikabok yun. At lulang asabi tamo keng alikabok, commonplace. Alalang lagyo rin alikabok. Etalaman distinguished deng alikabok. Alikabok yang ibat king megadaik, king kang lamesa, king kang kwarto, king dalan alikabok ngan. At ina pong mengolektang alikabok kaya kayo. At kebityo keng metong museum o kaya alikabok collector ko. Anyang estudyante ko mangolekta akong coffee mugs. O kaya rin aliwa mangolekta lang miyaya luwang rosaryo. At inako pong balong mengolektang alikabok. Ala. Nang alikabok ko, anonymous ko. Ala kang pamiyaliwa ka rin aliwa nung alikabok ka. Ing alikabok, papagpagan, yugse, ala. Ala kang kwentang alikabok nung alikabok ka. O ito yung sasabihan na ni kaya katamong pamagumpis sa keng Kwaresma gini. Ikat tao, ganakan mo. Mo kakalingwan, alikabok ka. Ibat ka king alikabok, melalang kang alikabok, mibali ka king alikabok, mibali ka ketang keyalan, mibali ka ketang miyugse ka. Sasabihanan ng Diyos kaya katamo, alikabok ka. Ing buo mong pangatao. Ali mo party na ning kaya kang pangatao. Ali, itamongan alikabok tamo. Na naman sasabihan ng banal na kasulatan na, alikabok ka, pero mas kapaking alikabok, ali. Aliway ito yung sasabihan ng banal na kasulatan. Maging mas kamo, o migit kamo kayong alikabok, nung tatanggapan mong mumunang dili, king alikabok ka, king abu ka. Nung tatanggapan mo at buri mong dalanan, itang
karanasan ning pangayala ning alikabok. Kanita mo pa mo asabi na mekad migit ka keng alikabok. Nano pong buri ng sabihan nini? Itamongan at yuta mo ketang ditak-dita ka prosesong mamamate. At yuta mo ketang dalan na ning datanging panahon, datinging punto, alata na talaga. Alana kang bi. We are always in the process of dying. Itamo mo'y mikbalo kanita na papunta mo king kamatayan. At inyang kalupang konsepto ingalikabok. Yapin iting katawan. Flesh. Katawan. Laman. Alikabok ka. Katawan ka. Ing tao, katawan niya. At inyang katawan, kabud kaladwa. Ini ing metong konsepto ing kakatamong katawan, kakalilawan na katamo, king kadiyosan. Ing tao, ating katawan, aliwaya king Diyos, mayayakit. Kakawani na katamo, ing katawan, may naya. Ing katawan, sasakit ya. Ing katawan, may kakasalaya. Ing katawan, kalupa na ning alikabok, mawalaya. Mateo. At ngining pandemya, as nang kalagwa, makikremate la ring may COVID. Saguli, pilang oras, alikabok la. Abula. Itamo man, malaso ya ing katawan. Pero, ing konsepto na ning katawan, ing konsepto na ning alikabok, ing pangatao na ning tao anting alikabok at katawan, keng punto de vista na ning kasalpantayanan, keng punto de vista na ning Kristyanismo. Metong iyang mayap balita. Metong iyang mayap balita. Itamongan, mi bayit tamo, may garal mekad, mi kayobro, mi kapamilyo, tumata mo, anting mateta mo, makanyan tamo. Pero kayang punto de vista na ning kasalpantayanan at yung tamong maya pabalita, ing amano, mi katawan niyang tao. Nga ng San Pablo, ing anak na ning Diyos, mi katawan niyang tao, inako ne itang formang taong makasalanan, ang giyampang mi kasala. O ini po ing mayap abalita, king katamong pangatao anting alikabok, anting katawan, ing amano, ing Diyos, mayayakit, mi katawan niyang tao. At Paulin na dito, dumalan niya naman king kamatayan. Maging alikabok yan naman. At itang pangay alikabok na nga ito, itang kamatayan na nga ito, o itaing dalan ning alikabok para muntaketang kayalan ang aking alang-anggang biye. King anonymous siya, papunta king eternal life, kaya beyo ing apong Ginom. Anya ita mo, nga ako nandin kaumpisa, ing kakatamong identity, ing kakatamong pangatao, lelangan tamo king kamatayan, pero melalang tamo
para keng kaligtasan. In other words, uling mi katawan niyang tao yung anak ng Diyos, dalanan tamo, ing dalanan na ning anak ng Diyos. Mate, buri nang sabyan po ing kamatayan kaya tiking yato aliwa ing tauling siguk ning kaya katamong kasaysayan ang popang biye. Nune ing tauling siguk yapi ning biye alanganga apapakit na ning pangasubli ng mebye ning ginutamong Yeso Kristo. Ing Kwaresma, 40 days siya. 40 days siyang pamanalangin. 40 days siyang pamagbayo. 40 days siyang pamagsadya. King kapag masusyan ning Easter, ning pangasubling mebye, ning panahon ning pangasubling mebye. At oiting umpisan tamo ngening kayaldawan. Ipaganakan na kay katamo ning krus, lelangan kang para king kamatayan, pero melalang kang anak ng Diyos para king kaligtasan. So potang sabihan ke, ganakan mo tao, king alikabok ka, at king alikabok, mibali ka, o itaing krus na ning pamagbayo, o itaing krus na ning pamaglakbe, o itaing krus na ning papuntata mo king kamatayan pamamnyubling mebye. Papuntata mo o ining dalanan tamo ngining Kwaresma. Ing dadalanan tamo ng Kwaresma yapin ing biye pamagdusa kamatayan at pamanyubli ng mebye ning ginutamong Yeso Kristo. So ing krus umpisan ning pamagbayo. At umpisan niya naman ning pamagbalik tamo, king migla lang kaya katamo. Magbalik tamo, king alikabok. Ing alikabok ngeni aliyakeyalan. Nunay alikabok yang kayabe, yang angga-angga ing Diyos. So ing Santa Iglesia, di na nakatamong 40 days ning Kwaresma. Ban pagmasusyan pagsadyan ing panahuna ning pamanyubling mebye. Metong iyang journey from death to life, to eternal life. Metong iyang pamaglakbe, king kakatamong pangatao, papunta king kabanalan na ning Diyos. Metong iyang spiritual pamaglakbe ing Kwaresma. At king spiritual tamong pamaglakbe, papunta king ibat king alikabok, papunta king alanganggang alikabok ning Diyos. Atin tamong atlong o atin niyang atlong bibiye, pwede tamong daptan ing Ebanghelyo. Atin niyang atlong spiritual exercises. At dening spiritual exercises areni, ila rin kaya katamong paralan anting Santa Iglesia. Papunta king biye alanganga. Papunta king biye kaya biya tayo ing Diyos. At lula, ila rin paralan tamo, banting upayang manibat king kayalan, papunta king mitmu, fullness of life. Prayer, fasting, almsgiving. At inyang warning, ing ginutamang Yesu Kristo, anyang tiro no reni, kareng kayang disipulos, ing mumuna, ing pamaglimos, maglimos, makananong maglimos. Neng sasawag ko, emo na yanunsyo. Ingon buri nang sabihan ng ginutamang Yesu Kristo, neng mamye ka, iba't kitang laus mong lub apamamye para karing aliwa. Na nakailangan abalo ng social media.
nakakailangan mag-anunsyo. O ito yung basic. Ngining panauning Kwaresma, panigaralan tao pong mamye ditak-ditak. Kareng mangailangan. Panigaralan tamong mamye, panahon. Karetang malungkot. Panigaralan tamong mamye, ika nang manos pinggan ngini. Nakarereklamo. Mo nasasabihan kang mamo, maya, kung ngayon menos minggan, dinan mo kung bakal, alayang kapalit ing pamamye. O iting tunay pamamye. Mo na pangalandakan. Pero, small, malating acts of generosity. Po, ko po daranasan ko manibatan niyan din mang po deng acts of generosity. Lalo na rin ang bibiye pamangan. Po, dagdagan tao po. Balo yun nanong sesesen na nini, neng mamiya ka, lalalamitang akto, itang ugali, paluwal. Ing tendency na ning tao, manipon. Kakoy ni. Ing espiritu na ning Kwaresma, paluwal. Karingaliwa. Ing kakadwa, o iting maglimos, ne? Bibi, paluwal. Ali, papunta kako. Ing kakadwa, pamanalangin. Ing pamanalangin nga nanin, deng hudyo makatatlo, makatapat lamanalangin, baktingan de. At potang darat lang na itang oras, malapit na lang manalangin, muntala keng corner o kaya keng public place, bang kanito, mapansin lo. Nga nanin ginutang Yesu Kristo, makanyan ing manalangin. Neng manalangin kayo, munta akong tahimik. Ing panalangin, relasyon niya king Diyos. Relasyon niya king Diyos. So, ngayon pong Kwaresma, pwede tamong dagdagan ing pamanalangin. Nung ing pamaglimos, relasyon niyang kaparang tao, ing pamanalangin, relasyon niyang apong Ginoo. Ing kaya katamong relasyon king apong Ginoo. Naman, palagi kayong magrosaryo. Pero pwede kayong munta king shrine 10 minutes. Mga di. Pasalamat king apong Ginoo. Pasahop king apong Ginoo. O kaya, manibat ngini, for 40 days, bayo ko magobro, at kaibat kong megobro, mga di kong ditak. At nung pangadi king sarili ko, pangadi ko lang naman deng aliwa. O namang dagdagan nyo retang pangadiyo. Nung deng pangadiyo 5 na palagi, dagdagan nyo 50 kapit na. Kay ba't nanita 6, 7. O namang ngining Kwaresma, pangadiyo laretang kamwayo. Detang eyo buring tao. O muna yun akong pangadigan yan. Sesenya ing pilubluban ang makayong-yung king apong Ginoo. O iting panalangin. O iting pamangade. At ing kakatlo, pamag-ayuno. Nung ing pamaglimos, relasyon niyang kaparang tao, ing panalangin, relasyon niya king apong Ginoo. Ing pamag-ayuno, lalako ko itang masukal king biyeko. Yamo kabod mimiwas ko king karni. O kaya fasting and abstinence makatadwaya mo po as Wednesday, ang po pang Good Friday, para kareng 18 years old, ang po hanggang 60 years old. 60 years old above, exempted na lo. Pero ayan naman po rin sabi na exempted kaya mo nagawan. Nano yung gagawa na ning pamagayunin ning fasting, kumamangan,
Ating kung give up. Po, naman kailangan i-give up mo yung pamangan. Itang makoswelo kang gagawan, ngayon Kwaresma, iwasan ko kupagawan. Kanya 40 days ko pong mandilo ka nyo, uling makoswelo ko, mandilo ko yun namang gagawan ta, biro ya mo ito. Po, nung manalbe kang, o kaya mag-Facebook kang 30 minutes, 5 minutes na mo, gigive up me. Itang meto nga bagi, ban kanito, neng mag-give up kami, neng mag-sakripisyo kang ditak, milalako, maging empty yung bagya, yung pilubluban mo, at ustong maging empty yung bagya, yung pilubluban mo, mas dakalya lugal, yung apong ginu, keng biye mo. Mas dakalya lugal, yung apong ginu, keng biye mo. Nung apalwal mo, ano mo pong for 40 days, ating kong kayabe pari, neng Kwaresma, ela pa minom beer, potang Kwaresma. Potang Easter Sunday, makalimanong case a beer kanita, manibat pero mag-give up la pa mo. Kanita, kanyang sisigarilyo ko po na yung Kwaresma, ituknang ko pa mo yung pama niya ni garilyo. So ating kang tutok nang, ban kanita, kining panaunan ng spiritual journey, ingapong Ginoo, mas aga na kami. Mumunaya pa kasing internet kakunen, kaya mumunaya pa yung internet, kaya pa mga diko. O kaya mumunaya pa yung TV, kaysa kayong akasabi ko rin ka na akong kaluguran king biye. Pwede na mo pong nyening Kwaresma, deng tatangang pong imane, ala pang mag-cellphone, mag-text. Potang mamangan kayo. Balog sa iyo pa mo rin cellphone nyo. Ban kanito, mas dakal mo space for God. So, umpisan tayo ing panahon na ng Kwaresma. Pasko. Ing biye, pamagdusa, kamatayan, at pamanyubli ng mebye ng ginutamong Yesu Kristo. Krus, alikabok ka. Kwaresma, pamanyubling mebye, metong lamuren. At oining maulaga keng kekatamong biye, ing ekatamong biye, anting Katoliko at Kristiyano, lalawen tamongan keng punto de vista na ning Paschal Mystery, ning Misteryo Pascual. Oini, ingaganakan tamo, ngining panahon ning Kwaresma at pamanyubling mebye, at oini mo naman ingagampanan tamo king misa. Panalangin tao po yung metong at metong. Ing panahon na ini, maging okasyon niyang ning pamagbayo. At metong nga maulagang sangkap na niti, yapi ning ganakantala rin kay katamong kakulangan, at nung ating tampamay katagon, ikumpisal la. Ngayon po, bendisyonan tamo, iting abo. Kaluguran kong kapatad, maniga po tamong mitmong kapakumbaban king Diyos ay patamo, banang ipagkalub ing maglapo ng grasya, ampon bendisyon kaniting abu, ikuskus tamo karing kaya katamong kanwan, bilang tanda ning pamagbalik tamong lub king Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, matatagkil ka panamdam karing mapakumbaba at patawaran mula ring tunes sisi
Malugod mong tingiran ing panalangin mi, at itugtog mong mitmong kalamalog, ing bendisyon mo, karing talusuyo mo, angeni kurusan mira, kanwan kaniting abu. Bendisyonan mula, banking pamanuntunda, king ipawaganing kwaresma, apangayin tuliran dang miras, mga linis sa puso, karing aldorang pamagmasusi, king misteryo ning kalignasan, inatad na kaya kami ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ganakan mo, o tao, king alikabok ka, at king alikabok magbali ka.
Talakatan. King balang panahon, kaluguran kong kapatad, kailangan tangang manalangin, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ning pamagsadya, king pamanyubling mebie. King pakibat tamo, Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Ulitan tayo. Ginoo, usan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para king balayan kristyanong makalaganap mabilugayato, ban lalo iyang numabang king balang amanong manibatan, king asbok ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, usan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para king kapayapan ning metoyato, ban maganap karing aldoreti, ing kasaupan at kaligtasan ay iba't king Dios, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, usan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para karing makasalanan at malilili king dalan, ban magbalik lalub kaniting panahon ning kapatawaran, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, usan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para kay katamong makatipon kaniting kapag masusyan, ban milako lubos karing puso tamo, ing sablang kasalanan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, usan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Ngayon ipay sagtamo king katahimikan ing sarili tamong kapagnasan. Oy paming mayupaya, ipahintulot mong makapagbalik yang mit mong kapanaligan keko, ing balayan mo, at sumuyo yang mit mong kalinisan na puso. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Panalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon kaning gamat mo. King kapurihan po ni kaligay ning lagyuno. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O tapat at malugod a Diyos, kareting ain adaralami, arapan mo, pakyabe mi ing kabilugan ming kapagnasan sumisi, at gawang dapat kapaglarinan, at makapagbayo keka at karing kaparaming tao. Dapat balumi ing alaki ang sikanan nung alaka. Ipaintulot mong ing sakripisyo ning kekang anak, alilanang sikanan ing kekaming kinan, ing masugid ming panalala king sarili, king pangabuklat keka, at karing kalupaming tao. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kekan timurin. yat nayo ring pusoyo, Makayat na no king gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king ke kaming kapibabatan, king kasakitan, sa saupan mo kaming mikatetagan sumupil, king ke kaming kayungyungan. King pamakitulad mi, king kaluguran mong anak, migpakasakit para ke kami, ikatutula mo ing kabibabatan mi, at parangalan mo ing kayapan mi. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo. Daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinit na pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ning die at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mayo oy pay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayangu na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Yesu Kristo, ang kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ipagit tamang yaning mikakametong tamok ing kapayapan. Diyo'y kordero ng Diyos, niya'y milalakok yung kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo kingapuna na ng Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagay at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandi tera katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo, wari at ka rin. At pagisan metong kayong lubusan ning sarili ko keko. Mo sana paintulot kapilan man ning mikawani ko keko. Amen. Bayan ay di sapat.
Siklod kayo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa ang pampanlokal halalan. Ing tunay ang magari, iyang kaburyaning Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ng pong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabwatan, ban makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tamo pong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensya mi yung gawang tunay tuntunan. Baning kaya panding kekaldan yung mangibabo aparasan. Baning dignidad ng tao yung palaging galangan. Banding maluka ang pong may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, naliya milako pansin. Baning pamisan metong ing mamyadalan, king daklat ning kapayapan ng pong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan daling magnasang manungkulan, king gobyerno. Manalangin tamo, itamo nga po. Pastol ning kaladuan, ang pontalapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yung pigkalub mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kay kami. Manano na saning pamanantabe mi king politika para karing botanti ang pong kandidato. Mamaya parangal king malalagyo mo. At makasaw, ban sumulong kami king kabanalan, mangga king ngalanganga. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo, o Diyos ay pami, dimdammi, ing aos ning kekanganap, ang magbayo kami at maging balayan mo, malaya para keka at para king metong at metong. Bustan mong iting Eukaristiya, ibiyan na kaya kami ing sikanan patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatawad at esusukad, ing munye, magkwento, katmuan mo kami king sarili mong masabal, para karing pekamalatiming kapatad. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Siklot kayo. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan. O kapilan man, Birhen akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang ipagkalugko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, pan minsan na yeldo makapakirake ko,
king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa mi sambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan ng lub mo kaya tisuli panti banwa. Ning kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldong eni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi, kanimi kasala kaya kami. Mayan kaya pa isaul kintukso, no na ikabas mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaging grasya yung ginong Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babae at nuan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanganga. Ing ginumanatili kaya kayo. At kekan timorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.